kosi. Auto vozi sa svih 5 brzina, ne plaše mu gusti promet, zavojnih krivina. Na fitness ide 2 put tjedno, o godinama ne razmišlja, to je očito. Fine kolače za mene peče, čujemo se telefonom još svaku večer. Čita mi priče, pjesmice pjeva, nikad nije umorna, nikad joj se ne sjeva. U nosične ljubi džepa mi nedena, moja baka je 100% moderna. No, djed se najviše izrakuje rodom, da bude kon i da brže. Auto koji juri sve brže, navični zrak. Odvodnica u kavi i još puno pametnih stvari da radi. Eto zato djeda služi i postoji zato da se s unučićem cijeli dan druži.